Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Ideja za literarno delo Ašarja Kravica, avtorja Judovskega psa, je plod domišljije, vseeno pa temelji na dejstvih in statističnih podatkih. Gre namreč za ganljivo pripoved enega najtemnejših dogodkov v evropski zgodovini med letoma 1935 in 1945, holokausta. Inspiracijo za delo je avtor dobil tudi iz lastnih izkušenj, saj je bila v holokaustu ubita družina njegovega dedka. Med drugim pa ga je že od otroštva zanimalo, zakaj so v času nacizma živali odvzemali skrbnikom, zato se je v svojem delu poglobil v ločitev psa od človeka. The Nazis tried to sell the theory that Jews are not human. So, and raising a pet is a very human thing to do. And everybody knows if any of you own a pet. When you go outside with your dog, so you meet your neighbor and you immediately start talking, but because the dogs start to play and you start talking, it's very social. And if they want to move the Jews aside from the human community, so maybe it is a reasonable thing to do, not to let them raise dogs. Po prvem branju so mu knjigo zavrnili, češ da mora gledati bolj skozi pasje oči. Tako je začel opazovati svoje lastne pse in knjigo napisal v slabih 4 letih. Nikoli pa se mu ni sanjalo, da bo knjiga dobila toliko pozitivnih odzivov in da jo bodo celo uprizorili. A book I wrote with no agenda. I didn't expect it. I truly did not expect anybody to read it, because when you write a book, if you think about success in the meaning of the book market sense of how many copies are you going to sell, you're probably going to write a horrible book. So I just wrote it because it felt nice to write it. And then that Jonathan took it and turned it into a play, and people are starting to do other things with the book. And now coming to Ljubljana, it's a fantastic experience. Zgodba o temni zgodovini daje popolnoma novo perspektivo, saj je prikazana skozi oči psa Kira. Pes pa ljudi deli na dobre, slabe in drugačne ljudi, ne deli jih glede na raso, vero in nacionalnost. Only the dog that sees in black and white, literally and figuratively. This seeing of people in terms of black and white somehow allows us to see the more colorful and the more deeply interesting parts of the human behavior, because the dog is not subjected to the same presuppositions that we are subject to. I mean, the dog sees people as they are and for what they do at a certain moment. V pasjo pripoved Kira, ki se dotakne vseh glavnih mejnikov judovskega napada v nacizmu, se je prelevil igralec Miha Rodman, član gledališkega ansambla Prešernovega gledališča. Je bil pa res velik izziv, moram reči, nisem še nikoli delal nekaj tazga sam, se pravi, da je monodrama, da je res ogromno nekih likov, ki jih preigram, hkrati skozi igram tega psa zraven. In hkrati smo delali z raznimi naglasi, z načini, kako pripovedovati, kaj uporabljati, kakšna sredstva, tako da smo se zelo razigrali. Ganljivo pripoved judovskega psa Kira o vzponu nacizma in holokaustu ter globoki ljubezni, ki jo čuti do svojih skrbnikov, si torej lahko v teh dneh ogledate v stolpu Škrlovec.